الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. وبعد، بفضل الله تعالى miabot na kita niyo paarkan as-salah, mga karukun-rukunan sin sambahayang. Nasabot na to na yung ma'na sin arkan. Bangunin hati sin rukun, iban sin piagbiddaan niya, iban sin syart. Naka na to sin lima bay, paglingkod-lingkod, in panagnaan rukun sin sambahayang amunain an-niyah. Naka na to na iban sin syurut niya mintuin taon. Ikaruwa rukun sin sambahayang amunain al-qiyamu fil fard ma'al qudrah. Amuin pagtindog asang bahayang fard bang kakausa. Arumini insyaallah subhanahu wa ta'ala lumatun kita niyo pahikatu rukun sin sambahayang. In rukun hikatu sin sambahayang amunain takbiratul ihram. Takbirah al-ihram. Nah, in hati sin takbiratul ihram amuin mamungkaw Allahu Akbar. Amuin mamungkaw Allahu Akbar. In pamungu Allahu Akbar amuyadin pagdahon takbiratul ihram. Adapun in pagsintak sin lima, in siya sunnah. In pagsintak sin lima, in siya sunnah. Adapun in mamungkaw, hawakto kaw sumambahayang mamungkaw Allahu Akbar, amunaun in kunsi mo pasambahayan, in hukuman niya rukun. Nah, in Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagsabda hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كرواية سن إمام أبو داود. إمعنى سن حديث سبد سن رسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة. إن كن سي سنبهايang الوضوء أمن pag-ail. Sabab di kau makapagsambahayang wang may ail. وتحريمها التكبير. In hipagsusud palong sin sambahayang at-takbir amuna in takbiratul ihram. Wa tahliluha in hipagguwa day nga sambahayang at-taslim amuna in assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nah, in kaunan sin panagna ang takbir mo hipag-amuin bangkaw sumud pasambahayang in nga in tag kanya takbiratul ihram. In hukuman niya mga jamaah rukun. Rukun. Hati niya wang sa upama aun manusya si mambahayang simud na sadya. Yang kat sadya yung lima bihan way ni sanimian Allahu Akbar simud na sadya. Hal sahhat salatu sahih ba yung sambahayang na ito ba'tal? Bangkan yung mga jamaah ba'tal yung sambahayang na ito imamu ba'tal. Sabab way roon takbiratul ihram. Na yung takbiratul ihram rukn.
Ayaw kita masalo in takbir duang kaginis sa sambahayan. In panad na ang takbir, takbiratul ihram, rukun in hukuman. In hikarwa ginisan sin takbir, takbiratul intiqalat, takbiratul intiqal, sunnah in hukuman hayni. Nah, takbir sulat. Matatanong rin siya Allah yung ipahawagan sa mga sunnah. Takbiratul intiqal. Unin natin sin takbiratul intiqal. In takbiratul ihram, takbir hipagsusud pasambahayan. Takbiratul intiqal, takbir hipaglalatun. Intiqal, hati sin intiqal ini maglatun ko. Dahil kau haruku, biya din yung paglatun mo pa mo in pasujud. Dahil kau hasujud, biya din yung paglatun mo pa paglingkod. So, ila kau tumakbir. Miyan kau Allahu Akbar. Dahil kau naglilingkod, maun na isab ko pasujud. So, ayaw ni pagtatakbir mo mo in paglalaton. Na in pagtag sin takbir mo yadto, takbiratul intiqal. Na in hukuman sin takbiratul intiqal. Amoin ini? Sunnah. Sunnah in hukuman niya. In piagbisarahan tayo mga jama'a barhurmat, takbiratul ihram. Amoin in rukun. Amoin in rukun. Tay. Nah. In pagtakbiratul ihram, subayratuud Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di man jari pindahan. Arakalaon imian din katulong niya Allah. Ngan sin Allahu Ta'ala lafzul jalalah. Bang bahalong niya pindahan tangan sifat niya. Sana sibu dah. Lagi lang nin ayat na mayta. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman. Pagkalong niya, mataw dingan sin Tuhan, kasyaman tagsiyam, baha, bang tapindahan. Imian kaulong mo, Ar-Rahman Akbar. Pindahan mo in Allah pa Akbar. Hal yajuz? Manjarin bihad to? La. La yasih. Di tayo maunin, takbiratul ihram. Nah. Subayratu'ud yata'ayyanu lafzu Allahu Akbar. Nah, impaglapan sin Allahu Akbar, subay marayaw. Subay marayaw. Muna-muna, law sin mga ulama, la yajuzu an tumadda al-alif. Ang kaibanan mga magsasambahayang butangan mad in alif. Allahu Akbar. Tabihu ya syabab, magsasambahayang. Allahu Akbar. Hal yajuz? Manjari ba yung bihad to? In jawab di manjari. Mayta. Mapindahin ma'na. Pindahan mo na yung ma'na. Mayta at mapindahin ma'na. Sa babang kawimian, Allahu Akbar. Declarative in sentence. Lang simbasa ang galis. At ina-declare mo. Intuhan akbar sa lago-lago na yung hakatan. Declarative. Bangkaw imian, Allahu Akbar. Mahinang na siya kaari, nangaso mo na kaw. In hamzarit to hamzat istifham. Nangaso mo na kaw, yung maana sing kaptangan mo, unuin Allahu Ta'ala sa lago-lago. Hal yajuz? Bang ikaw ya Shaykh? Manjariya sumunta biyan to Allah. Kang kanay kayo marang magbabang, o nambuk nagbabang, nasa hawik. Allahu Akbar Allah. Mahabay na Allah. Hamzat istifham. Nangasumukawin Allahu Ta'ala bang siyensya lago-lago. Nampari man dyan bihat to mga jamaah. Ang kanda suwayong pagbang, suwayong tapatuliron. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabangawin. Allahu Akbar. Nawayron na kimangi. Question mo yung Tuhan bang siya sa lago-lago na yung hakatan. Nah, ang kanda la yajuz an tumaddal alif. Mahinang si hamzat istifham. Ang kaibanan
Pagpahamaon in wow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hal yajuz? La yajuz. Tumanjari. Suway marayaw yung paglapal mo sin takbiratul ihram, pagsusud mo ini. Na. Allah Akbar. Allahu Akbar. Wairun mad niya rin Allahu way. Allahu Akbar. Aun lafta in tanbih. Ini aun waktu magjatuh hakaywa ng jamaah. Bangkaw hatay Quran sin imam, ma'mum kau. Di kau manjari humug takbiratul ihram sahinggay kaunan sin imam mo nakasusud na pasambayang. Kung no makasud pasambayang in imam, makasud, mamista siya, makasud na pasambayang, bang mo karungukan na in katingog sinra ha Allahu Akbar mayta. Pasal bang ha qaida, bang ha pangadji sin nahu. Laung nilain Allah mubtada, akbar khabar. Laung nilain ini mubtada, at ini subject, iban sin predicate. Saka inuri mamut para, wala pa nasukupin sentence. Bukun pa siya complete thought, long simbasang galis. Nabang siya rin doon pa, Allahu Akbar. Wala pa siya simud para, wala pa siya nakasusud. Nabangin kaunan mo, jamaah, maus. Ingkabayan mo, sambilin imam, unahan mo. Pag yan niya, Allahu Akbar. Tunakaw magtuy simud. Di ko makasud bang bihad yun hal. Mayta, sa mabiyad diin ko makasud, misanin imam mo, akwa pa. Mau mo yan magjato yung bihad. Ang kaibanan sababsin, hati ko sababsin, hindi niya kaingatan. Ang pasimintakin imam bihan, tuna siya Allahu Akbar. Uy, nabiyan din yung pagmaamu mo habihan hal. Hindi ko danan yung bihad to mga jama'a barhurbat. Tayong hukina marayaw, in amuin, lahong kad sinra, Allahu Akbar. Pagdungog mo sinra, bar, lahong kasud na siya, Allahu Akbar. Tamam? Na. Naong kayo na niya magbabas sa magkalaway na ra. Allahu Ak. Uyaw ni bar mo. Nalong niyad to, nalong na piyaon ako. Tayo mo ni bihad to, paunahon ni bar. Allahu Ak. Glag ko ang haon ni bar niya. Nalong niyad to na nakauna. Na yung bihad to, sway niya sa hawihonin ilmo niya mga bihad to. Wala ito kimudan. Now, ithan, impagsintak sin lima, sunnah. Ayaw ka mo makuha na? Impagsintak sin lima, sunnah. Sunnat ab'ad. Adapunin mamungkaw Allahu Akbar, amatun ruk. Biyan dinin pagsintak ta sin lima ta. Makatan nyo rin insyaAllah sa paunahon ko nasa. Etan ko mga sumura ka. Timindog ka buntol. Harap pa qibla. Pakawimian Allah. In lima mo, bukon mo kiyukumkum, tawakan bukon mo pipikit tudbihan, bukon day sa piyaglalanglang mo tudbihan, sa partanghan. In pad lima, labi marayawang si harap pakibla. In duhul lima, amuin duhul kulamay ni, magtupad siya bansin, aba ka. Bansin aba. Allahu Akbar. Pasukod mo na sa jabeto. Ayun ako magsukod. Ang kaya ba na magsukod, makalando. Allah. Pudda pa alaw na. Allah. Naway, ron kumangin sa bayan. Doon ko magsukod. Bukon yan lupa, masukuron na yung duling kuwan. Sa hiluan sadya kausin, mga ulama, supaya rin ikaw makalayo. Allah. Makataas tiyo-tiyo, makababa tiyo-tiyo, kinad. Allahu Akbar.
Ang kaiwanan magsambahyang, na makasakat, makataas tudbihan, hal yajuz, naam. Nasabot tayo sa kaiwanan riwayat sin hadith, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mihan kau Allahu Akbar atau Allahu Akbar, sibuk dah sila karwa kimuddan. Ayaw sadya, tapi ada kuman sukurun mintay nga kau magtakbiratul ihram. Allahu Akbar. Naon imbihad to, Sheikh? Mangkay mo maula naon imbihad to. Hari takay nga tanang bihad to bang dayhaw. Ayaw magsukod sintay nga Allahu Akbar. Kaya manan Allahu mamagbihan. Na. Agbihan pindah itu din bihan. Aw pa yan sabil pabihaw. Magdasing ilmo min magbihan. Nabangin pagbihan niya. Yagaran pa sin pamarat saya bukun marayaw. Narakalahi kasirik niya pa Allah Ta'ala. Ikakuha na rin halikusan sin Islam. Ha? Nangkan na soy ta parayaw in pagtakbiratul ihram ta. Allahu Akbar. Nah. أو شروط سن تكبيرة الإحرام muna شرط سن تكبيرة الإحرام supaya masah لو سن mga علماء إيقاعها بعد الوصول إلى محل تجزئ فيه القراءة بفرض إيقاعها بعد الوصول إلى محل تجزئ فيه القراءة في الفرض بمعنى in takbiratul ihram, mga jamaah berhormat, subay siya hikabtang hahal in kaaunan mo nagtitindog. Bangkyabtang mo in takbiratul ihram, mahal naglilingkod pa kaw, at haran na kaw harap kaw timindog, lang tatao naglilingkod bihan, diungog niya ng bang, diungog niya ng kamat, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لو سين إمام استووا بمقبرنا الله أكبر pagput niya ni timindog Allahu Akbar Hauno siya kimabtang sin Allahu Akbar asabo siya naglilingkod sambil siya miabot haranam pa siya nakatindog hal يجوز مثل هذا التكبير من جربها إن تكبيرا بها لا إن حكما سن تكبيرا يبأتل بang bihat yung halnya atawa kan tao nag-uus-us mabayatod amuin makabot siya sin jamaah sa kalipag kita niya bihanin imam masuk na magruku' ang pasyanawus nag-ail dito pa siya hamuin lawang sin masjid. Rimuruko na siya asal. Allahu Akbar. Miya manaw siya biya narap madto. Hal yajuz? La yajuz. Dito man dyan. Tamam? Maba taling sambahayang tamang bihan. Suway mo hikabtang in takbiratul ihram mga jama'a barhurmat doon na kausabo timitindog. Timitindog kausabo. Na, in hikarwa niya syart sin takbiratul ihram subay alal aqal sa baba na karungugan sintao timakbir karungugan ning katan harf aun suara kumwa Allahu Akbar Allahu Akbar. Karungan niya. Bang mani sabihin siya bukun biso. Sa bang biso na doon kay parakala. Isampan kima loudspeaker bang biso rin niya karungan. Allahu Akbar. Karungan. Bang intao nagtakbiratul ihram. Kiyadim niya sadya. Kadim na kalando misanin baran niya ri niya karungan in huruf. Dahil doon batal in sa bayang niya. Laong time yan sadya yan. Uniad. Biya, salat tod. Himibalin hikad simod. Tayo maumbasin syara'in bihad tula. Namataod yan. Labi luha na bang aming maliso magsambahayan? Na, unin hukuman si isang bahayang simbihad to.
in hukuman sin takbiratul ihram sin tawbihad tu naam ba'tal di mabista takbiratul ihram bang di mabista in takbiratul ihram niya in sambahayang niya ba'tal suway niya gantian magbalik. Naam, suway niya gantian magbalik. In hikatu syart sin amu in takbiratul ihram law sin mga ulama adamu sarif fala yuqsadu aw fala yaqsidu biha ghayraha ka takbiratil intiqal. Subayin kaunan sin paghug mo takbiratul ihram pagturan mo tun. Bima'na bang in pagtakbiratul ihram mo sabab sadya sin kiblaan kau nakahug kau takbiratul ihram kiblaan kau di matayma long ta in kaunan mo ya mabukay na tayo mo nagtibak kinakuha simbay pagduog mo sin tibak 45 na kayang Allahu Akbar mangkay mo ya Shaykh pag-uus niya si mambay nga so ko di ba tulong nito nakasambahayan ako pagduog ko sina mo in tibak tayo madabayan to la sabab hawak tu kau himug takbiratul ihram bukunin maksud mo mo'y sumambahayangtud sa tagha kau naka hug takbiratul ihram sabab simbuka mo nahangkan dayanon siya sin syara dain doon balikin pagsambahayang mo baktal insambahayang baktal na amo yan tim mga mahal ka lang tawihan syurut tumaalok pa takbiratul ihram in hikaupat orokon before kita madto pa mo ini kaupat aw ni amay-amay sin guru min nagbaktul sin kitabin basahon kulong niya hadha wa anna alwaswasata 'inda takbiratil ihram min tala'ub asyaitan wa hiya tadullu ala khabalin fil 'aql aw jahlin fid din bang mga katu tanbih panghimati aun long sin Shaykh rahimahullahu ta'ala long sin Shaykh Muhammad Adib Kalkal aun long niya kaybanan tao kiyukod dan waswas sakit waswas uling sakit waswas amuin hawak tu magtakbiratul ihram maun ka na yung syaitan ihong hakasan siya wala lang niya nakasun Allahu Akbar lang nakasun Allahu Akbar wala pa Allahu Akbar Allahu Akbar alam sin Shaykh rahimahullahu ta'ala qala hadha tadul hadha min tala'ub asyaitan in hinang yam tagpanayam na yaman na siya sin syaitan alhamdulillah bagi mamgam na zaman biyaw nakaunan tumataud makakauhaan Allahu Akbar Allahu Akbar min tala'ub asyaitan wa hiya tadullu ala khabalin fil 'aql ini yan lang sin Shaykh manunjuki hamo in khabal aun dipik sinutok nawang siya nakaripahula ta mataod kawakan niya tadipik wa hiya tadullu ala khabalin fil 'aql wa jahlin fid din iban manunjuki lang na sing kajahil pag-agama may ta kajahil sabi na ka may Islam wala ko piyahunitan may ta ko magpahunit in kay manan mano siya pag takbiratul ihram akon mugtoy napas Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah هذا يدل على خبل في العقل وجهل في الدين نعم lumatun kita niyo parokon hikaupat in rukun hikaupat نعم puasin takbiratul ihram amuna in qira'atul fatihah pagbasa qira'ah al-fatihah sin suratul fatihah tabiho in pagbasa sin suratul fatihah fi kulli raka'ah tiap-tiap rakaat balikan pagbasa sin suratul fatihah fi kulli raka'ah tiap-tiap rakaat rukun sibuk din kaaunan mo imam o ma'mum
Sibuk din kaunan mo, imam atau makmum. Aw kayo man ang jamaah magsambayang, di na magpatiha. May nagpapatiha din imam. Fatiha sin imam, iban sin Fatiha murukain. Ang kanda, in pagbasa sin Fatiha, tiap-tiap rakaat. Bang 4 rakaat, maka 4 kau mamasa. 2 rakaat, maka 2 kau mamasa. 2 rakaat, maka 2 kau mamasa. Imam kau, mamasa kau. Makmum kau, mamasa kau. Tamam? Nah. In pagbasa sin Fatiha, in Bismillahirrahmanirrahim, tingi sin suratul Fatiha. Part sin suratul Fatiha. Bangaon nagsambahayang law niya Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wairuun nasabbutin Bismillahirrahmanirrahim. Hamujahab sin Imam Syafi'i ba'talin sambayang. Tabi. Nalaw maun majhab duhaing. Lang mo muna sa o majhab. Sa impangaddatan iban sin aturan bang aun khilaf sin mga ulama in labi marayaw hinangun mo pagpasipti ko magtuloy. Biyan din ko masipti basa. Sa wabang mo biyasa masipti ko magtuloy. Bukon ko lang mo matu ako pamajabang buhok. Narakala pagkat mo pamajabang buhok in hambuk yan in pamaham kay mo wala kay muddan. Ang kanda al-khuruju min al-khilafi sunna law sin mga ulama. Tabi. Imma massakaw sin suratul Fatiha agad in Bismillahirrahmanirrahim daing ha Fatiha. In Bismillahirrahmanirrahim daing siya ha Fatiha. Nah. Muna massahun natin hadith. Amoy na may ka tu taniusin in sambahayang bangwayroon Fatiha na batal. Hadith كرواية كاتو تنيوس إمام البخاري ومسلم دين كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة ويرؤن سنبها ين مقبولة تيمأون وي لا صلاة تجزئ ويرؤن سنبها ين تيمأون ما تيمأ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هسيوسين ولا نمسس سورة الفاتحة إن ولا نمسس سورة الفاتحة هبيت سن رسول الله ويسم بهيانnya bistahun ويسم بهيان bistahun kaneway. Nah, hakaybanan hadith imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya riwayat sin Imam Al-Bukhari demikian man sin Imam Muslim dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Man shalla salatan isiyusun si mambahayang lam yaqra fiha bi ummil Qur'an wala siya namassa sin ummul Qur'an amunin Fatiha fahiya khidaj. In sambahayangnya khidaj. In khidaj in kari asali makna sin khidaj amin bata-bata kulang bulan. Mga 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, wala nasukop siyang bulan. Khidaj in pagtag. Atin ya sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sambahayang sin manusia wayruun namassa sin suratul Fatiha khidajun kulang amuin kulang hikakangi hikabatal sin sambahayangnya. Hikakangi hikabatal sin sambahayangnya. Nah, ang kanda imag Fatiha subay. Balikan ko misan pa ko ma'mum suwayra ko mag Fatiha. Toy. Impagbasa sin Fatiha suway tuod maago. Bang in kaunan sin manusia yalhanu fi suratil Fatiha
lahnan yughayyiru al-ma'na. Magbasa sin Fatiha, di magpakakuddan, amuin sa kurang-kurang, in kasaan niya pagbasahi kapinda na sin ma'na, sin Fatiha, dahin doon batal na. Samayan. Tabi. Kanda wajib magpangadjib. Ang kanda hamuzhab sin Imam Syafi'i, sambilin syaddat. Syaddat. Amoy mga amoy sumabto. Ha? In mga sumabto, suway mo to di kanapal. Daing ha mga ulamain imiyan, aw daing ha mga ulama imiyan, bang murihi kahwa in syaddat, ha suratul Fatiha, batalin sa bayan. Napila sa dyan taon sin syadda halom sin Fatiha. Imiyan ka, musyaddad, in ra. Nabang mo biyasa, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi, laong simbaha sa riyaon, tagilid na ka. Ar-Rahmanir-Rahim. Mufakham in ra. Jagaan mo ito. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rah. Bangkaw yung pagbasa mo, Bismillahirrahmanirrahim na. Sa hawiha. Barat. Isa. Baba mo kong palit. Aw, hindi yung ko nagbasa. Di makamuntol sinha. Bismillahirrahmanirrahim. Hirakman, iban hirakim. Na may tayan. In jawab wala nag-amo. Idhab kadto ko pangadji ko madto. Kung sadya ko lang mo magbalta pa magkatanda, pangadji ko kay wajiban ko mangadji, fard ain kayo mo. Bang di mo yan mapabuntol, piyasaran mo, taksidon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon ko imambihain na ako, di. Imano siya magkapindang kanda, innamal ilmu bitta'allum. In ilmu labay siya, subay siya paglugtuan. Sambil amoy muntol lang ko magbasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ang kaywanan pagkarungan ko kalkalahu nilam. Alhamdulillah. Away sab kalkala silam. Sukunin lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah. Inra. Tunay sa binra. Maliki yawmiddin. Hindi matuloy magkasa. Pataw di magbabas sa Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tabi. Wala kimuddan. Bang in nakahukum kay mo istrikto, yanon ko magtuyba talin sa bayan mo. Halas. Na yung kumahan. Ang mga tinhukuman. Sa hinangunta, sa utan tamagtoy. Musyaddad. Iyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Timubto bin Fatiha. In amin, agad Fatiha? La. In amin, in siya sunnah. Bukun siya agad Fatiha. In Fatiha, timubtob da rin doon, hawaladdallin. Amin. Nabang kita, tatab mo habaran mulong mo, nataod pa yun sa hawihon ka ako. Mayroon sa niya, magtuko yan, inupista niyo, Darul Ifta. Ipusin kakuruhan, lang mo katuan, paatuan, siyusunin pagtag mo, lang mo check ka ba kakong Fatiha. Sa brukon yan. Nabang mo, di pa check kung lang mo. Sari na pa ako na dyan mag-check, na wero. Di ikaw ko muna.
Amo rayanin ilmu, di tuod manjari subay to daun guru mo. Subay to daun guru mo. Nah. Nain Fatiha, aun syurut sin Fatiha. Una muna, in pag-Fatiha, naun sin mga ulama, an yusmi'a nafsahu biha. Man kung magbasa sin Fatiha, alal aqal sa baba na, karungugan simbaran mo yung biyasa mo. Bangli karungugan simbaran mo, in huruf, aming pagbasa mo, di masahim pag-Fatiha. Tinimang sa upamay men, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Karungugan mo na sa ito. Alhamdulillah. Karungugan mo na. Ar-Rahmanu. Amo natin sa babang mana mo yung karungugan. Nabandi mo karungugan yung pag-Fatiha mo. Okay ba nan Allahu Akbar? Ingan simbihan to kung nagbasa. Ingan simbihan to nag-imagine. Aun imagine ni halong. Inhati sin magbasa suway aun suwara, bumuwa. Inhati sin lafaz suway aun suwara, magbuwa. Nah, ayaw man papain mad sin alif. Nah. Amo ito yung panagnaan syar, sin pagbasa sin suratul Fatiha, an yusmi'a nafsahu biha. Naam. Continue yung tanong, pawusin bagbang sin Bilal na to. Ito, kayo mag-natulog. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Nah, hisungtan yuin hatungod sin suratul Fatiha. In suratul Fatiha, mga jamaah, subay mo siya bassahon, ahalin ikaw nagtitindog. Subay mo tod siya mabassa, in kahalan mo nagtitindog ka. Nah, bangsaw pama, in kaaunan mo naglilingkod si mambahayang sabab sin nasakit kaw. Allahu Akbar. Sa kalirain doon man kaw, kaya na naman mo sindi mayaw ng sahat mo. Lang mo timindog na ako, okay na, may gimam-gam na ini. Timindog ka. Dahil doon, bangkaw nakatindog. Timindog ka. Lang si mga ulama, wajib in bassahun mo in suratul Fatiha nagbalik. Wajib in bassahun mo in suratul Fatiha magbalik. Bangkaw timindog, lang mo, pag nanam mo, dagbos, aun na,
Pasyat marayo timindog kau, balik ibasahin suratu Al-Fatiha. Na, sabsuway ito nagtitindog basahon mo in suratu Al-Fatiha. Malingkan bang aun ujul biya si mga sakit. Kabalikan ko in suratul Fatiha suway ito siya basahon tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat, ma'mum, imam ko, iban si ma'mum suwayra. Malingkan, manjari matanak in suratul Fatiha. Manjari. At ini amoin pag yanong kumatanak, amoin di na kau makabasa, hahal, banging kaaunan mo masbuk. Pagsud mo, pag yan mo, Allahu Akbar, in imam nagruku' na. Uno na hinangon mo rin ito, mas sa pakausin Fatiha, atawakan tumuy na kau magtuy rumuku', naam, dahil din hinangon mo, ruku' na kau magtuy, in Fatiha mo ayaw na kau makawa, yatahammaluha al-imam, dahon na siya, tanggungon na sin imam. Mafhum? Tanggungon na siya sin imam. Mau mo magjato. Aun waktu magsambahayang kau, maka-imam kau, pabiya sin badjoin sapat magsambahayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Di mapas. Paskrap. Naam, insapat. Namibdinan. Lausin mga ulama. Hal tasqutul Fatiha? Mahugin Fatiha? Asupaya sadya ko mo makapas kanya? Lausin mga ulama di. Banging kaaunan mo ma'mum hatay Quran niya. Pag yan ni Allahu Akbar, yaong ko hatay kud niya. Sa problema, landuin sapat, di mo mapas. Di amoin Superman magbasayaw nun sa mga 200 recap, book niya, muklabay niya minsan, basahon. O rin hinanguntahan. Alam si mga ulama, suway mo ramabas sa Fatiha. Bangsaw pa makaukyarin niya. Yan niya, Allahu Akbar ruku. Yaong pakawha, laong tayaong pakawha, Malik Yawmiddin, naam, ubus. Pag yan niya, Sami Allahu liman hamida, pila na kaukyarin? Duan, haruku na iban ha? I'tidal. Dahil di bang kau makasaot, okay pa. Okay pa. Masugpat pa kau matukan niya. Sa bangkaw hikabin na turukun sinsambahayang dahil doon yajibu alayka an tufariq al-imam mawajib na in magmufarik kau ha imam. Kono bangkaw hikabin na turukun ang si mga ulama. Nabang sa upama pag yan niya Allahu Akbar may pakonobos. In siya masapat biya badyo. Sami Allahu liman hamida way pakonobos. Tiyuyuan mo na to. Allahu Akbar. Hikatuna. Malayo na in. Gap niyo karwa. Layo na. Dahil doon mabugto na in amuin. Amuin long tapag ma'mumukan niya. Subay na kau. Magniyat mufarakah. Ati sin niyatul mufarakah. Magniyat na kau magmufarik kanya. Kumandi na kau rin kanya. Continue mo na baran-baran. Abmay ta. Di na. Ano pa impos. Turukun na kau binin. Di na. Paulit na sa adtapas. Nangkanda. Wasiyat. Ang mag-iimam. Ayaw makalanduin sapat. Iban ayaw isang makalanduin lukay sa naam aturin hal sini mga ma'mum mo. Kita, ini ikaw driver. Arakala o mga ma'mum mo, dia driver mo mana sasakit. Arakala o managuusus. Arakala o biha ini. Nasuway ko'y maingat magpasarang sinhal. Suway ko'y maingat pasarang sinhal. Mataod jimatu fitna zaman di ka to wala sa buwangan. Pasan-san dyan pagsambayan. Mataod din mag-complain maas-maas. Inamulong nakakausan magsambayan nga tayo Quran sin imam yan. Ubusun lang ng suratul Baqarah. Allahu Akbar. Namin imam, sabi yung sunna balong na. Ayaw magbihad. At tumanjarin bihad. Driver, ikaw kitain hal, sinamuin, pagdadrivan mo yun. Kaluong mga nasakit at tawakan, di makasandal, sinlukay wa sin pagsambayang mo yan. Na, nawang ko mabe sin magpalukay, na, gana ka na habay, room. Isang mo buso rin Quran niya, ang katan, mayroon maglangkay mo. Mayroon saan niya. Na, in suratul Fatiha, suwayratud siya, basahon. Bangsang pa, maaun manusya, di makaingat mag-Fatiha. Ikadto tadi, maingat, mag-Fatiha. Bako pasimul pa ka may sila. Ipamaingat, in suratul Fatiha. Ianunta siya, bang kauri na makabas sa suratul Fatiha, di ko maingat.
basta na sadya kau 7 ayat. 7 ayat, ganti sin Fatiha, pagkain siya 7 ayat na isa. Uno na ayat pagbalik-balikan niya. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء makapito niya balikan ganti sin Fatiha. Nalong naway ito kahingatan ko. Biad din yadto. Long sin mga ulama, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَأْتِي بِسَبْعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الذِّكْرِ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ. Sumabot na sadya siya 7 dhikran kimmat sin Fatiha mo 7 ayat sin Fatiha. Miyan siya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah. 7 dhikr na am ganti sin amuin suratul Fatiha. Bang di pa makaingat tod, di na maingat wayron da ayat kaingat, di na makaingat mag-Fatiha. Di na makaingat ayat, halong sinamuin Quran. Di na maingat sin dhikr, long sin mga ulama, فإن لم يقدر وقف قدر الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل. Bang di na to, way to kaingatan niya. Misan siya timindog na sadya, timindog na guhundong, tindog bistahon niya na sadya, maunin lukay sin pagbasa sin Fatiha, timindog siya sin lukay niya yan. Timindog na sadya siya, biya sin amuin, long tabihan, amuin lukay sin pagbasa sin Fatiha. Ano yan? Tusuway pa mo yun. Hibalon niya yung dilaan niya. Sa kaulaw lang nagbabasa siya. Imuhundong biyang. Way na, to required ka niya. Bukon na yan to, kakunahan. Misan siya humundong na sadya. Naam, dahin doon, jeri na. Amo yan to in hatungod sin suratul Fatiha. Iban sin hatungod sin takbiratul ihram. Bihaon bang aung pangasubo kam. Naam. تفضل عدت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن قراءة الإمام قراءة المأموم إلا الفاتحة. ملائكة الفاتحة exempted الفاتحة. سأبقون حديث عبادة بن الصامت. نعم. Nasubo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, was nila nagsambahayang may takamulong niya mahibok di ako makakonsentrate magbasa. Nagbabasa sin Rasul yung nagbabasa. Along sin Rasul apabila magbasa sin imam, ayaw ka mo mamasa malaingkan in Fatiha. Tabi. Pangasubo to, wala na. Pangasubo ka mo. At tuwin, sambahyang kakunahan na to. Supaya masahin pag... Tajabak, katoy. At paus na paunon tanin, tajabak. Na. Salamat. Malingkat yung pangasubo. Tayyib, uno in labi marayaw. Mamassa kita Fatiha, hasabo nagfa-Fatiha yung imam, at tawakan biyad din. Muna. Ayaw ko mamassa Fatiha before sin imam. Ayaw. Aun ding ha mga ulama ibiyan, bangkaw nakawas sa Fatiha, hawala pa nakapag-Fatiha yung imam mo, baliki. Papabalikan. Atin niya, before sin imam, ayaw ka mamas sa Fatiha. Biyad din. Pandukahin imam. Bangin imam mo, puas niya magwalad, mag-amin, aun sakta, hirihil niya. Amin, humundong siya, misanda kuman mga pila, second siya un. Bang bihad to yung kaunan niya, pag yan, amin, humundong-hundong pa yung imam, dahil dito mo pasurun in Fatiha. Dito mo pasurun in Fatiha. Makasaot ka. Bangsaw pa may ni imam mo, wayroon di magdihil sakta, amo hindi siya magkuhan. Pag yan niya, waladhalin, amin, bismillahirrahmanirrahim, diretso sumud, dahil doon, misan kau umabay-abay ha imam, sa paunaha siya. Paunaha siya,
abay-abay kaw hatay kuran niya. Bihad tuin, hinangunta. Nabang mo ito hinang biidnillah subhanahu wa ta'ala, buat nila mimaraya. Mafhum mo kinanto? Aw pangasuh halaw? Uning pangasuh ba? In sambaha yang wayrul kamat manjari, in pagkamat sunnah, way bukun siya kwan. Manjari na, san wayroon, kamat sin sambahayan. Alabi, afdalin suway siya kakamatan. Matin sunnah. Naam. Fadal, mulana. Zuhur iban sin asar, qadim. O kira, ganta-ganta sadya may makatagna siya. Kantaon mo sadya. Nabang isang bahayang ta 4 rakaat, in 4 rakaat yung katan fatihaan. In 2 rakaat, amin hinapusan wayrun na surah, murin amin pa amin 2 rakaat ito. Nabang biasim maghrib, in amin hikatu, na ang fatiha da kuman wayrun na surah niya. Na. Tadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu rakaat. Ini si malam ini mam patuh pala huwag panakasuy na nakasalam ang paunat sa arawin kanya. Terus piatindog kami ang karakaat. Jadi may sarang. Malingkat. Ay pangasubo sinambok makulang. Atin niya nagjato. Sambahayang sila. 4 rakaatin sambahayang. Nasain imam. Pag-abot 2 rakaat, si malam siya. Kanya wala nakatindog. Way nakasawi kan niya. Pag-uwas siya nagsambahayang, ampa, aw nakasawi. Long niya 2 rakaat din na sambahayang. Nabiyad din ba hininangon? Malingkat. Muna-muna ha zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagjato imbihan. Nagjato imbihan. In hinangon, kitaunta. Bang in kaaunan sin waktu. Puas sin pagsalam himaba in waktu. Ampasya kabaitaan dahil doon naman jari magganap amuin dayawon suway na ito magbalik. Launta. Pag yan sinkuan imam, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, nagjikir na sila, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, nagduaan na. Doon man halawang masjid long sin imam, tungitan niyo pakwan, mohon mangadday. Nalong mo before kita madto, ay tanta kolong ni imam, 2 rakaat din na sambahayang. Daying hakasalam, papagbayta niya in waktu, himaba na. Dayin doon, in hinangon suway magsambahayang magbalik. Okay? Okay na ito. Sa bangsaw pama nasahawin imam, kaya baitaan. In sambahayang tak kulang hambuk rakaat, in waktu haupo. Long tabi ang pagsalam niya naman, magtuloy siya na iyan. Tuhan, kulang yung sambahayang ta. Long sin imam, buna ka kulang, long sinang kata okay na. Timindog, gumanap ka mo hambuk rakaat. Allahu Akbar, hinangon biyasin paghinangon, pag amuin, sungman kawamuin long tabihan, sumalam, in hinangon yung sumujud ka mo, sujud sahwi. Ubus na. Yad tubang, in waktu, amuin pipit da kumaniban sin, nagsusuok pa iban sin pagsahwi kayo. Sa abang siya limukay, naam, di na tumatabang suway na kamutod magsambayang bago. Na. Okay na ito. Wayna? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.